Musibire muta nimba tanjiro programu ye Ebyamagara ndicho butunji Charity muhereza nkabutosha kandi ahabwizwa y'urwo kubanza ashayisha tenechweka okusiya shahi nazikiro ntuba tushitamyaha okubasa kushanjura ezendwara ezutayiro ngayisha no mwabazyo okumanya kitwine kubana tukwata tutosha nsigamba ngo amagara ngakira magana ahabwo cyo niyo target yitu kugira ngo umunya Uganda ho shitami osigaza amagara marungi kandi kubera kogeho butaka koga habo butamanya koreka bukwegweho ahabwe ntekateka za ruhanga omwabazi yogu twagaruka twatunga umucago kutayisa Omushaho Aaron Ndyowaawe okurwa mu kitongole cya hours aho muri Ruharo kandi mu rurembo rwambarira this time around naija kutkwatira ahatibaru kweta depression awaire ka kutushomesa akatushomesa hari mental health hazo mental health illnesses eziyatworekere akaharo necyo kweta depression okushanga umuntu umutwe wawe gutaterire haza akateza mu example cyendo ari barkweta depression naje kutushoborera omurinyankore nambwe n'umuntereze mwakire tutanshira nkeza ashemereza Dr you so much welcome nunga umutebekanisa wa program na nabalebi ba TV West mwebale munonga mwasiba kurunji amazina nira kandi Ndyowaawe Aaron kandi ndi Omushaho ndakora na n'ekitongole cya hours ikirashangwa mu Ruharo ekitwije kubaganaho nimwe rizoba umurugo mwazyo n'ububwire bw'umutwe uburetwa umurujungu depression ningashi umurunyankole rukiga kino kubasa kweta ububwire bw'umutwe aza ubwo kushanga umuntu aine okweyinamirira kwa buri kanya ningashi umuntu kushanga muduzize zirya hansi munonga bwenu nibwo burwire ubwo nisho kubaganaho nimwe abarebi bitu batibest anjangu stansire hacha kwasa kuretera umuntu yayinamirira kandi nabwo tushoborere nabaryoha nabaryo mwana naryo mukuru naryo mukazi naryo mushija bakutira yo kwato kweyinamirira bahi then tumanye gutwaforinga anda da category ninga wundi twe twachigurikira good so depression ningashi ubugwiro ubwo kushanga umuntu aine maganya ariko yeyinamirira buri kanya burabasa okuteganisa buryomo oba ni mushija oba ni mukazi oba ni mwana burabasa okuteganisa buryomo konka bucizire munonga okuza omu bantu abakuru yes konkana n'abana burabasa okubateganisa abakuru no manisa kutandika myaka 50 kutandika mukaha myaka 13 and above yes 13 kugabiza hitwe okay yes konka okuchondoza kurereka ngo abakazi ningashi females nibo barasingaye kugira ki okuteganisibwa ubugwiro obwa depression yes mwenu shonga ndije kuzireba nzizi yes mwenu ubasa kukimanyota ngo omuntu okurugirira ubonero bwa aine kuba ari kutunga ubugwiro bwa depression icyo kubanza no kushanga omuntu yayeho amasiko ushange ari kugira ati irizoba tirarenge ijiwe kiterawe ngweno ushange buri kanya ayihwira amasiko tayine amasiko go kugira ngo kinishira zo gukora tahikintu yego yes then ikindi nico kushanga umuntu ari kugira ngo etayine mugasho worthlessness ushanga ari kugira ati ngweno shikundya hanyo ndi kubayambaje kandi ushange ari kugumara kigamba hiyo buri kanya ekindi nico kushanga umuntu yagire bitekateko byo kwenda kwita okweyiha
ushanga ari kugira ati bitu umuntu yokwenaga nko mu mizi tiyogira obusinge mazima ati ningashi nokwehanika tinogira obusinge so nichirarebera umwe abantu suicide notes abinja abarashira kwita barashira kuhandika suicide notes ni most cases urashanga bari kugira ngo kanjende mbasigire ki obusinge ningashi kanjende nje obusinge ekindi no kushanga omuntu yagira okuhinduka omumirire mwene umuntu kwara ino buzima bwa depression ushanga yaruzinga appetite ningashi ushanga umwe appetite yagira ki yayiyongera konkecho tikiri common nico umuntu kushanga yabugwa appetite y'ibyo kurya ningashi yabugwa umuhimbo bwo kurya ibyo kurya ikindi nico kushanga umuntu severe cases ningashi aho urashanga cyarengana munonga urijo shanga umuntu alina ngo guma hantu ha alina ngo kanga yije gumashitami izoba rengera inga kutambura wanje ngo kutambura ushanga yena ngo jishi either atambure mpora very slow ningashi ushanga yena ngo yabari nkaho ataza nkahi umubandi ayiho umubandi ayishorora ningashi ikitureta social withdrawal ushanga umuntu umutwire muri kahamwe mu fellowship konka out of nowhere yatandika kugira ki ukweshorora ningashi yeri nka family ushanga atarena ngo agire ki ahike abandi bari ikindi nico kushanga umuntu ari kugira ngo aruhire buri kanya like tiredness ari no buruhembo yene ushanga ari kugira ndi gushashe mikono ndi gushashe bisya ndi gushashe umugongo ndi gushashe umunda so ukushanga umuntu aine that fatigue oburuhe bwa buri kanya nako nakabonera akarere kango omuntu ogo aine kwari kuza kuteganisa gachi ekizibechi echa depression yes ekindi necho kushanga omuntu yagire bizibu na no kusharaho ningashi okushara gukora decisions yes ushanga omuntu wajire otikolechi obachikire arazo kuchikora obachigwire arazo kuchikora ninga so ushange atarabasa kushara kugira ngo either kindi kuza gukora kikire ningashigwire ningashi ushange omumirimo ye yaburijo ushanga atarabasa okusharamo icyo shimiriro gukora hashaheje ningashi ahashaha erakoratira then ekindi nicyo kushanga umuntu imirimo ye yari gukora yayina ngo agire iki agireke yaba yari makanika ushanga yene ngo kanika agire iki akubweho agume hamwe yari umushomesa ayine ngo yishomera agire iki atagaruka yo gushoma yari umweje wishomero ayine ngo yishomera agire iki arubweho ningashi yari yishomero ushanga yayina ngo agumara dodging iki lessons so losing the pressure omudire activities so aho no ndijo kashangira ngo na no kwereberera kurija kuba ki kubikizo tachishurisho ki tachoza mu kanwa tachinabahamisho tachijwara Ruharo byogeze so arena ngo kwari abari ko yabo then ekindi ni obuzima bukwatirine na no kugwejeje ushanga umuntu yabugoturo ningashi ushange yayena ngo agume aryo mu kitanda buri kanya umushanga gwejejire ningashi umushanga atakoze so yes then ekinde cy'abantu ekinendo kumurishira habahurishiriza nico kugira ngo omuntu omumbera ze yezaburisho okuchondeza kurereka ngo abantu abine depression
omumbera zabo za bulijo bararebeka baici konko munda omu biteekateeko ari depressed. Gambara nakumbagara man. Yes. Nicyo kizibu cya depression. Omuntu atwira aho ari kurungi but out of nowhere Wayihanitse. Mubone ningashi mubone ya breaking down at once. Konka wazo kumureba mibereho ye ya bulijo ningashi omukutura kwe kwa bulizoba umurashanga hine samusayinizi yabirakoze reki aine. Then ekindi omuntu ya kwarabaine ekizibe cya depression omurijo shange sometimes ningashobwire butari umwe nabo ushanga yaba aggressive ningashi yayena ngo akoze samani minji nko kurwana okutera kurekera ibintu ningashokwate ibintu yes so mwenu echo nacho cyo kubaho karakari yakabonero ko kwereka ngo umuntu aine kwaliki aine kubari ku aine kizibeki echa depression mwenu shirashirishunje kugira ngo tworebo ubonero nyabura tugeze tugire ki tu umuntu tumuhwere tumuhise abasha. Actually icyo mugisha murungi nicyo kugira ngo hati amarwariro minja gwitwine district hospitals, regional referral hospitals na health center force zine capacity yo kumanaginga ki abantu abarabine uburwiro bw'umutwe obariremo na depression. Kandi kwarahizo kutandika umubazi yatunga ubundi buherezo butura oburaherezo bwo marwariro icyo kurebera nko buherezo bwo kuhumurizwa umutagaruka jireki azamustar konka intekateke yitwi no mu society yitni kugira ngo yarwara umutwe yarwara ubwire bw'umutwe that is arata kigaruka kujirashi konka yatandika ku bokwaba mutwiro mu irwariro akatandika kuzaha mubazi yenaragakaze nkahi aze umurimo y'inkaburisho. So mwenda abari kutureba ubwe no ubonero bumwe obuwo baso kureba ha muntu okagira uti umuntu ubuyo kuba ineki indwara yo kweyinamira echa depression ningashi ekitwayeta okushanga umuntu ari kweyinamirira ningashi yeyinamirire buri zoba. Hati Dr. natunga challenge kugira ko washobora wajango indwara eji nikwata umuntu wabo mwaka. Yes. Rero kujanga abakuru bonchi bakwata ngo kutsara. Hati natunga interest bana bato. Hati nkomwana muto riyare muteka turisa twonse tubyamisa tunabisa tujeka depression na ijashanga himozi. Okay. So depression omubana irachiro ku biryo mu bana abari hagati y'imyaka 3 okwisyari 13 nangwa na adolescence. So omuntu arabaso kutekateka achinko umwana w'imyaka 5 ishira muteganisa niki echo kurebera arabasa okuba arabona bonesigonkahi omuka. So yarabona bonesigonka aisha korachi ayiyaba ningashi yabarareba ibinte by'abakuru barakora bimuretero kugira umutima gwo kugira ngo agire ki ushanga cyangwa letekateka yo kugira ngo ndahino korechi after all tine kiraza kugira ki kiraza kuba ningasho umwe amakagura shanga gali abusive ningashi omuzire ningasha baraturana no mwana icyo kureberaho barajuma umwana buri kanya kiragitira umwana kugira ngo agire ki agira ati
tine mugashoma nsoma so ushanga yagira ki yagira ikizibe ki icyo kweyinamirira yes so ushange woryo muzire wahikomoka buri zuba urashanga umwana ryaho wamwakura nakoreba takufireho tacenda kuzana n'abandi so karakarya kubona uko kugira ngo ari kugira ki aina kuba ari kitunga kizibe cyo depression mbeno umubana ikizibe cyo ni ejo nemwe hamiringo ishirabase kugira ki okwizira yes nashita abantu bakuru kandi mangu twayecwerira akanyatsi ngo wasemya ki 18 muzire aina kuri cyo gende yerebeje hata kahuje nikija katwatara nkani style Nigeria twahi bendera nanye ngira Okweyinamirira yes so ati nko bakuru hariho ibintu ebirabasa kuletera ki omuntu depression nko mu program yitwa bire twagizireho hariho ikintu kituleta genetics ningashi ishagama yitu akarande mwene umwe korashaka baka nakarande kabo Okweyinamirira yes hati umwe korijo kashanga nko mu family harimo abantu ningasha habira abantu abarashira kurwara ubugwiro bwa depression hati yakirisha kiretere ngo nabandi barabari nkahi aharutezo mwene umwe ku kwarazaho embera yo kugira ngo ubugwire buri bwimuke bugira ki cyangwa zenyingi ngo biteka kwibuka icyo kurebera nko mu family aho kuba harimo akaranda ko kugira ngo abantu barashira kutunga ndwareje yo kuba depressed then umuntu akakozesa nkamarwa okay then arabasa kugira ki okutunga ubuzima ningashi ho kuba harimo ejogini yo kugira ngo hari mechizibu cha depression then umuntu akija kaza nko mu relationship eri abusive arabasa kugira ki okuba depressed arabasa kutunga ikizibu cha depression ningashi yo kuba aryo muntu yakuzire konkanka hamurimo arajumwa burizo kirabasa kumuletera ki ikizibu icyo kutunga depression ningashi yo kuferwa nk'umuntu ningashi umuntu uworakunda kirabasa kuleta ki depression ningashi nke twagambye umuntu aine ntebizibu bya sente bitari bimwe na bimwe ubumwe nko mushara bamunyekire kandi taine cyo kurisa family taine anyway out kirabasa kumuletera ki okushanga yaba depression mwene ebizibu kubira ku mabirija birepanga ajata atahatinda jishitira arabe so abo kugira ngo ibiteka teko bye biratura biri filled up ushanga yagira shi yatunga kizibeki echa depression yego yes umuntu oguntu basa kumutambira nabasa kwetantara nabasa kutambirwa yana yitantara ta yana tambirwa ashaka bete mu mutambira muta good number 1 nyonkanye kinda cyo kufokasingaho nitwe abara abaheriro mu ibintu kanshi gambirizo umurebi wa TV West kuri reba umuntu urwire bw'umutwe umanye ngo abamwetorwire hariho nk'abantu 15 actually abarwire yes abarwire ku muciro hatishiboka batakoreka bubonero kabetware yes ukorire bo muntu arwire ubugwire bw'umutwe then umanye ngo hariho abantu 15 abarwire okumuciro aha bwacu mbere akaje tena turi abagwira ari batokana kujya mu twita mu mari yes aha bwacu aha bwo kuba abantu abaherira umuntu obu nibo bobire baragira ki baramuyamba okay nibo bobire baramuyamba but okumuyamba umubire bwo kumuyamba bari kugira ki kumwongerera nako icyo kurebera umuntu arabasa
okuferwa omuntu we konko byaferwa omuntu we omuri banywani be yaba ari very close hataje no wamuterera ki akasimu hatogwe naryo mu rwiro kuserugwa yarwara yes kwenyine kandi umushanga ari kuchikora intentional amwiso busasi ushange yamwiso busasi ninga sho mwe nko mu bya ushanga umuntu kwaramara kuferwa hati batahibeye bija bagira ngo ngweno hati nankafire twino kugira ki okubaganitaka na mwene kintu kitaka kwasira hansi na higuru so ushanga umuntu ari kugira ati shimwe hati ndandikira kai so kimuletera kugira ki okuba depressed ninga sho umushanga umuntu kwiyakugambire kizibuceye wakirukiza nkahi omubandi kuwamara okukirukiza omubandi ushange cyamuletera ikizibeki icyo kuba depressed abo ko ryo shange cyamuletera ikintu cyo kugira ngo umunsi umuti hari muki umuntu ubuno kubaso kwesiga ninga sho buno kubaso kuhereza icyama canje akacimbikira mazina ninga kuyagira ububonero nkabuco buyayeka ngwitiwe tuwashara ngwitiwe tuwatabuka ubwo muruge ho hati kwara yabaryo muzire tumuzire yes yakuzire ma yes so hati cyo kushira hezo kubaho habo kuba titwina mani garingana na munonga psychologically bwo kugira ngo ibintu bimwe bigire ki birwo mu muto rwito aho kwari umuntu ora juma ushanga imwe uwo mujuma bati wa mujuma tine kirimo kwatira kunkari ho uragambira ikintu shange cyangira ki cyamurika ha mutima munonga mwene koroshanga urakoze se bigambo nkebyo then ushanga umuntu yagira ki yatunge kizibeki icyo kuba depressed mwene cyo nagira ngo umukora shanga umuntu ayino bugwire bwo mutwe harari habandi 15 abamwiturire abari kubi munonga abamongeri ababaretiro kurwiro yes mwene tushemerero kutwara concern okureba ngo umuntu yagire kizibu tugire ki tumwirukirira tubaso kumushagika tubaso kumuhwera abo kwa umura baso kushanga ekizibu tubaceretire nayo kubaceretire akataranga ngo ikizibu kirazo kugira ki kirazo kwisha konka mwene kumura muhika hii yaine nkakizibu mukamuhwera then akora ki agaruka mu muhimbo amanyata abantu barajeshi baramba konkati yakwara tunge kizibu then mukatandiko kumushorora ayiwachi ayikwamasa abakirasi mwene hati mwoka nareba ibyo ndwara Dr utaragitanga habo kuba abakujumurwaza ni 15 barukuri hati we yija ruwenka hati naija kutira rero ndwara agarukeyo yagaruko mbantu bo bamwe tagaruka kagire ndwara niyemo mwakumutambara muti okay icyo wagamba n'amazi ahabo kuba umukumanejinga abarwire abino burwire bwo mutwe ikizibu cyange kirasinga yo kuteganisa abashaka n'iki tureta relapses why relapses abo abantu 15 barabona agamba umuntu kwarijo mu irwariro mwamuteka aha mubazi hati yagaruka harayi agaruka nkahi omucyaro mbanta noboba okay hati kwaragaruka omucyaro hati ya mwahandika harubaho hata abo mucyaro bagira ki basangura no kutsara wanje hati ko baramara kusangura mubona hawo hisandi ibiri umubwire mushwa mugira ki umwecho so hati yo gushasha nubo gutwija okugira umuntu yatunge kizibu itwe nkaba hacyaro tumuhike hihi tubase okumuhera okugira ngo abase okurugwa mu kizibeki mbwenu kokwe Dr Aaron Ndyowaawe yatushobora ahantu hari twita depression ningasho kweyinamirira umuntu kushanga ryaho ari kenchwece utacengere cyabaho ebikuruga mwabihurira kandi tumanyisa ngo nimwe mutamufireho nimwe hine kubanti babungo mu mutwe nimwe muri kanumba mu rwire so nuko twabasa kugendera tuti akatayi twatungana kako kandi mwe mbe muri yaha barwo kubanza week shahisha tenecheka ezechiro kusia shahina okubasaganira nimwe akwatana Ebyamagara
kandi nyo muhereza n'abantu cyo butundi charity tureba no kubanza nangwe no rukwija kwijana na conditions ezindi tushoborane tubona aho kwata. Ebyamagara byambe kukibaho Kazira Health Products.